Kenyam der la ner kanas diala konte liang karwai nguasame. Report bana liang nguasame shirkamnen koname kajen warga kame. Warga nen koname micha gor kuma SPLA yu kui köör danu chitok doro shalke torit. Bana wul report bana jeling ta danen chitok je ki ngumle roda. Bana ta danen chikur shawe kaje nere kona shana kamen yibone bana keling. Report me bana linga gora Ramadan la spokesperson kakuma SPLA yu. Bana mandana chagor gwasme bana jeling kel kode kon di altika ngejba katin kon lat korodien. Report me biya jeling kadwa branch kana gor kaja ko biya tika ngej. Ka dupten kon tin charian lat. Ki korche to ko di ki korwede. An korme di chi korme tot. Kan kono niam gorno jin visional bija support ko beladen kon tin goliang ba kula mala donga ka bekane shupkeje ban je chuto ko do badanen shalat keje mat bon dangro kuma SPLA yu kene kuma moraike Thomas Sirilo menshal ke nas party ban jelinga lere men ka do bo ngwadande kon lingaje Quartin content cap National Salvation Front kan Sudan People Liberation Movement in opposition SPLA mayu lerken ga tasloach deinikian kan non-commissioned officer kan dial kon la jugore kan ne di dial kon shalen mat kwaskel lar kan lere me ka kor ka me shikan dor shwal me torit shikan operation shikan carried out in one mo shikan dini la dini SSPDF kan ne dial kon la jimar ka dien gwal me shikan ka joitin ka changa yandang rawi de ro ka pai wel kel on kin dang ro jandang ro de dich kor mi shiwetet jikala ro ne shi bon ken dang ro sharen mat shi South Sudan People Defense Forces SSPDF saja jojrar akan bon dang ro ten sharen mat ke tam shi kan strategic way we can dor shalga me torit town kana kep kaja janishang ne me ngwan ne to kontila de ni SSPDF kel kana kon charen mat kana shi joint force SPLA io kana National Salvation Front si kan SSPDF si kan ka joj chicken ka jojrar ka torit keri pon misha nongwa sameken kani SSPDF chakadak ke kani chicken nel jendang jok dini jendang jok ti anak chicken ga jekpin dini jendang jok ke dini SSPDF gwadran shi kurshi rumtin ka torit ka besne toto cha ne di dang dok cha kan ka de ne SSPDF karwada shi ka tele SPLA yutin tele National Salvation Front tele jetin ne SSPDF karwada gwadran ni ko tok tan cha ne de ni jandang dok ka jibon to chokwal dich jibon chokwal dich ka de ni ten kon la de ni SSPDF shigan la no kan ne ko kena konte cha nagare rop kan ne no kwen kan gwadran re akarwada di ne SSPDF janang jok cha kan nagan wana mone
mua jirwo mua kamatin jende pek daro da rebe wonyam you know SSPDF chaka joj ka chagar yaw ka dor kani kan join force me bondang rotin kon charen mat kani ler kane ken talwaj jikana kul nyola den wonena ka bondi enen bon SPLA yo kana bon NAS National Salvation Front kani sharam kel chajanna ka sharam kel chajanna ka dina SPLA yo ramkel ka dini SPLA yo shajanak aray report kana me sigala no jaram kel mo ci liw karo mo ka kanene dangwan kake tekan ka bot didit kwar National Salvation Front kana SPLA yo kana larne jaslo ach kene gatin content cha bar kene gatin content cha karamadana shanak ler kan family members ten konen marketing en konen cha bar kan ramadana shanak no nene no shineti chikitik den dikane top ke cause ko basos dan baden jako bete kamal ka kwi ko ran chito ka torit kane shum ne ideal di ideal content chukor me sheter ko bikan so sudan jakam go ka chicken de na SSPDF chicken ga joj kane tane ko ni ladano ko chicken jitarati la goskola kama ka ti chine ga bum ka chance no bne ka joy rat me chine lada ka to la National Salvation Front kana kuma SPLA yo charen matkel ka chicken etin content chicken ba chicken ka owner chicken kalot en wo bekan medekan lado kuidien bekan lado kan wo de maldar berewi ka so Sudan ko jan mandan let kana no kane ta chicken we cap ko jama kane shika kan karodian no jane kane cap kana ko sharan mat ko to kan lawu ko sang na men lo ko jano de kan malle kana de kana no chajo mo chajala de kan ano ko do bran ku kana jano de mal dara ben shilam pol gabriel ba sharai kwa de ano SSPDF kana SPLA yo kenas chikarumun wenamo gwada shal erube tie ka toy chikana bon wote ka ngwane de charen martin kan ngwana to ka ngwane la use liri kana makwe county ngwane tene wa chaga matre kur lo yos ka ke kume SSPDF ano we can base on SPLA yo take ten bikana gwaj ma ke bikana ka kanne me chagwa ko de ne to langwane ke ne to mot dong tel background ka de ka rin mat kur duno chala do sha mo ka match ya SSPDF chicken match one ka de chicken kam ngwane to ton use of liri kana makwe kanti ke kilio ka torit kanti ja mo ka match dit ka cha kam te dial ko bikana SPLA yo be bikana dak chekul jogo no na lana yenu chwar je goro no biarun martin yene de content la juch loro bang ran nyur ke nyure kan safety of civilian gen priority damaniam ta jo mo chajala taken na me amele harode me de kondialling bo warga me beje kwen ka ta dana chikana gorga je ko di yente gangach. The leadership of the National Salvation Front and the Sudan People Liberation Movement in opposition, SPLA extended their heartfelt congratulations to the officer, non-commissioned officer, and all other rank of the Joint Command Force following a successful operation
on the morning of November 22nd, 2025. In a determined and coordinated task, the South Sudan People Defense Forces SSPDF launched a twin-axis attack aimed at dislodging the joint force from their strategic position near Torit town. Despite the intensity of the onslaught, the joint forces, comprising brave members of both NAS and SPLA, successfully repelled the attack, dealing a significant defeat to the enemy. Initial report indicated that the SSPDF suffered heavy casualties, with 30 bodies counted at the scene and 15 soldiers reported injured. In addition, scores are still missing in the bush, further reflecting the scale of the defeat suffered by the attacking force. The enemy also sustained considerable material losses during the engagement. While the joint forces celebrate this tactical victory, it comes with a cost. We regret to report that one member of the joint force lost their life in the operation, and 4 others sustained injuries. The leadership of National Salvation Front and SPLA expressed deep sorrow for the loss and wished a swift recovery to the injuries. The courage and resilience demonstrated by our forces in the face of aggression are commendable. This successful operation underscores the unwavering commitment of the joint force to defend their position and maintain stability in the region despite the continuing challenges posed by adversaries' forces. The leadership of National Salvation Front and SPLA stand united in honoring the fallen and in assuring the people of South Sudan that we remain steadfast in our mission to bring peace, security, and justice to our nation. We extend heartfelt appreciation to the families of the fallen for their sacrifice and to all those involved in this operation for their bravery. This victory is a testament to the strength and solidarity of the joint forces, and a reminder that we will not waver in our resolve to protect the life of our people and safeguard the sovereignty of our territories. We call on the joint forces command to remain vigilant and to protect civilians against any form of aggression as we continue pursuing lasting peace in South Sudan. We also caution the youth not to allow themselves to be used as militias in conflict that serve only the interests of a few. Their life and future are too valuable to be wasted in politically driven wars. Signed by Colonel Lampol Gabriel, SPLA spokesperson, and signed by Lieutenant Colonel Kenyi Moga Lomeling, National Salvation Front spokesperson. This press release on the clash between the SSPDF and the joint force of the SPLA and NAS in around Irube near Torit. It also has been confirmed that the use of Liri in Magui County and Kilo in Torit County were given ammunition and joined the SSPDF in the attack against the SPLA base. This is a direct invitation for a follow-up investigation in their respective areas. Channel warga pay kon kwena warga dana shagor kumandangro charen yalleka tirmi shallingana ano korteten koromo shetorit chajachop kanyok an kuma SPLA yoga kan ko bigo advance bigo wonyam
ko tema take some element chika la no shamu ka match ka ngwan shamu ka match kan ngwan ton yos ka ke kum kir mi yadit ko bi ke nyen ke kum roi ka Dr. Machar so chaja kula kan no na me che bugwa che bi chine bunok ko mu joja gwanu ba na ne ditini ba ka use kum kir mi yadit wo ka kor bi ke nyen ka ne no che bugwa ka ne ka che bugwa ka ka ko chine da palpin shine kor me chine ter mishit kana me kor mi di jo kor mi ne jo janang dok shakanak ka dina SSPDF karam kel ka dina SPLA go kana National Salvation Front so force ne dang rawti me dan ngai jena jo shikan jel kel shikan let kel but right now let kan kel ko shikan ngaje no mission jena kel man gor kana kel gor kono South Sudan bela better place for everyone kan bon yala ko kenan content cha kor sha jater gunye kan ka wanken ngoda ba run miche taka miche succeed na me bigal le nyoko me lunga jok bane te mandana ngai kon so kwane diala jogo nodi la kor jatan gor jeno ne dial de kan ne to mo shide jal especially the content na shal ke civilian ke jiwech ten kan loro ba so me ramten je loro bang chagor ano bajal ko mi jala ke wiro mo go gwadu mo wit na ngoda korle de sekomiteo wana men shebut tebo go akaji no so gorje no de ne diale kan te ko ngech kumna le roda na mission na chare ne aleka chiga jala gwa ngai kan wan terin ngai karam dana dong de kan especially ngandin kon kwal mission tem SSPDF ko and kware shal kame la kwar torit case ni Equatoria nasi jakenya jani right now jen kana mo de ko ke na SPLA ko kan de joj nyantana ni kan la nyok lar jen otene ti cha giter cha la regular ken gang kan ke local dong de gosken de ngai kidi ni na all this thing ti just la lat ke kum je jago no to ko je la lago ye benere ko ken bikan taw lo chicken talk kan bunga so that's what happen all the time mich now right now ko tadan let ko den gaja tenit lago no cha ka bi jangai ka ngok ba cherken ba ka bat ko chik bile shar no te grik lat ko wal in fact te ko ru ngane be ya la lar ga je no kum ni chang wan kai ke to ke ya lar yang menang na chang cha ga joj bo ngai kan ne te kare ka ne ko na nan kan long shi kan bugo bu kan ngai so this what happen ko kum kirmi yadit use na lon na karen karodian ka jo jeno jinno no mal ka che no ko no te mal monong so ajandan and to ko no mon be ngaje no torit mo sha ka bu kum SPLA go kan SSPDF te report mi kan no report ko en kono manana chala da kum SPLA go kwad dana chane to janang dok cha kan nakten kan edang waldi te ka bot ka denia SSPDF ramkel karo ad jan yamoy ka bojen ramkel ad jan chana ka denia SPLA go kan edang ngwan ko ken te cha moy ka bot ne ngwan to yamoy bor dit ka jorani kan lat ko ngai kono kor yatin ga torit bo konto ngwalong bana keleng ko kan all this thing chet ke jen warga dana cha gor mo kon lo kwene warga me gore lampol Gabriel you know Lampol Gabriel kan kwar dia la kwar dana kaf Sudan ke National Salvation Front Party Maraike Thomas Sirilo nyokan bon titi te kori ngai kon kwar anan la kwar SPLA kwar moni jan wuri shal kame natnilo yet jaram danan kaf bon SPLA right now ke jan gwas me cause ngo Dr. Machar ngo de te yena amenami chaje ko luñ and then no jan de albero den ko nyoko milet karodian nyok bo biya ngaj bon apanal ngo de chete kamal doro jal me jong lebo chete kamal
doro shal ko mo yunte sten ngore tongwan roal kan longten so ko gwatan be banda ko ken bana kalingan be ataga mal babay